scholarship no pang voina no pang league khel tur hote ni hi Hello. Ole hey, match day 5. Kan ban le track. Sarara Sardika Match day hi voingana. Kan play to na. Chuan ei voina line hian siang in chang lam ta kan ho tu te. Ei zo lama tangin mi ram chawa. An ni hian in no pang bula hian chu tlem kan tan na kan soi lo anga. Chuan coach te aron kal hai ta aron kal khom lo anga. Enge thil poi bo in sil fian na rei lo ground an nei tha khop mai hey Phía phía lúc này play đến thì rất là há cắn lù bay cắn sai tên thứ sáu nào cũng này lúc mà thì mình hồi chuan in coach step mà anh soi về để đón bóng cái này ground arrangement po tha ground po nei tha turf po tha a Sarara arrange po tha ru fera nuam to khop mai scholarship project like saru nau ta Sadika Sarara next khel tu te hai under 14 veng lai boy ange kha hi veng lai le veng thar le project project football academy le veng thar able khi enge bip veng thar homo policy veng thar asen project goal do nem afan score te uba defender pahnian lian thakap mai midfield nano bang bokan thango dang score te uba
Ai cái giống gì chứ ồ cái này anh chỉ phải rồi Chào nhé.